Kanca, kita OTW Ghost to Mendem, Ghost to Papalidan. Dadah, 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 dadah. Iya naon, iya nanaonan, iya nanaonan, iya terciduk ya. Nah, inilah ibu-ibu yang sadar dengan awaknya. Mohon. Oh, ngomong wae yang papalidan cimron ngambil bita wae cenah. Kanca, kita OTW Ghost to Mendem, Ghost to Papalidan. Tak, iya saya namanya heran. Iya saya namanya heran. Arulin atuh searching wae pemuda teh. Nah, kitu arulin piknik. Ayo orang kota mah piknik ke sawah kita. Orang kota mah ke sawah we ge. Bosan ningali gedung. Bosan. Lah, sebelah. Jadi kaku kieu sih tadi mah dengar ya lagi. Guys, kenapa jadi ulah itu? Karena ada sang kata. Halo guys, para kanca hari ini Ghost to Mendem guys. Kita ngojay. Susukan ya. Mantap. Cai gunung guys. Oh. Tuh, gitu tah, ai budak. Masa kecil kurang bahagia mah kieu ya. Bray, lu itu oi. Gimana dia mah? Super. Boleh atuh, Bray. Palit menyerang, palit. Mendem punya ini guys, mendem. Ulin, yuk, dah. Tiris, guys. Bro, now? Sok atuh guys,
hiburan murah meriah. Mendem punya ini guys. Dipendam cuy. Hiburan gratis. Bayar 2.000. Tapi karena pikiran Caang, Bray. Seserian. Mantap guys. Dadah 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 dadah. Iya naon iya naonan iya naonan iya terciduk ya Terbawa arus. Hiji dua tilu. Waduh. Iya. Terus maju. Non? Sok, Palid. Sok, tan, buru. Susut. Terus ka dia, terus. Can pi. Kurang barurat awakna barurat. Sok 1, 2, 3 Palid. Besok Palid Tony keur ngompol, si Tony mah keur ngompol. Tuh Mang Jaro ada Palid bisaan. Iya. Awas ada ee ngaliwat. Jung-jungum. Kan nuka nggak ada apa? Hese ketang ngomong ada apa memeningkannya sasarean. Mang Jaro Palid, tolong Mang Jaro Palid. Tek Palid mau. Sok Palid atuh Tony. Terus. Sok Tony si Tony macan Palid. Sok baru Tony kena Palid. Letik.
Tadi dia galak Ton. Sok buru. Buru. Sok ngomong atuh, Mas teh. Bro, piknik bro. Pusing. My trip, my selus. Hier alus aja jang opening nah.